Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Bandawa na kasorka jala Meghalaya, ban pentrekam no yakaan, kabanyada na kajingwan rong kertep ki bar jala, syakani karilum kasi bat jantia. Kaseng New Trap Youth Council, haka Sautrek menta unailar, kalapelong ya kajinglai rong kensan haka pelau, jong ka Secretariat Shillong, Bandawa na kasorkar Meghalaya Democratic Alliance, ban pentrekam no yaka inline permit hakani kajala, kumjuru yaka National Register of Citizens. Warlah hakani kasngi ki dekhot jong ka HYC kala pertas lah khmat ka Secretariat yakini ki mat jingdawa jongki Henry longleno namar hakani kasngi menteri rangba kajala konrad ke sama syamladan hakani rangba Shillong kumjuru sembut menteri rangba uba plaston dan songru syamladan komta kino ilam jong ka HYC kim simlayo abani kendu yanoru naki ha sarkar Henry henne kasngi kan retorik unailar nakaliang sembut menteri rangba kajala uba plaston dan song ulakot ya keren pat ikinong ilam jong ka HYC haka kamra trikam ju hapo Secretariat hakani kajing kendu nakaliang kinong ilam jong ka HYC hapo kajing ilam jong Presiden uba Robert June Kharjaren kani kaseng kalapan pau bet ya kajing dawa jong kaseng ban pentrikam no ya ka inline permit hakani jela khamtam hakani karilum khasi bajentia ban khangla na kajingwan rong kertep ki barjala bar ki mendari syakani kajela khamtam hadin kajing pelat ke sarkar Assam ya ka thop kerteng jong ka National Register of Citizens hakaba palat sau pholak ngot kinong songsnong kila sakan tat kum kinong songsnong bapura jong kari India bat kini ki breu menta kila banwan buhai snong sakeleng ki jela jong kani kathan chatai lamingi nalor ka ILP kinong ilam jong ka HYC hakani kaji kendu bat uba preston tensong kila dawaru bahakani kejelaru de benlek lang ya ka National Register of Citizens beli ya ka sarkar Meghalaya bat khamtam ya ka Police Department ya ka bakala pentrikam ya ka ILP ha ka wi na hicaka po ka Meghalaya bat kata ngadi ni pos Secretariat ba mental ada pinrung po Secretariat pinui ba pihapan ya ka ikot kisla andala pi keli ikot kisla kin sakali yano pin ya kendu pihak itu hei bisa ka phone number trong phi kun no om tang kata kin IP ya ta ka pass kan ta ka ILP ya ka ba pin sala kendu thik ya ka bru bat nda la de kendu ta bru hap pen phai ti kan ni bro kadi ka ILP like situation ka bala trikam po me ti la dalala pun pentrikam ya ka ILP hasket teriat kam don ji issue pun pentrikam ya ka ILP habro ko hi jela he don we could kubor ba ongangi ba HYC bridge into the Secretariat kim ong pan there is a threat that 40 lang illegal immigrant is about to breach Meghalaya kadang don ke jingma kata ka bridge jong sopholak ki immigrant lani kadon ke jingma kata ka jing bridge jong sanphon ru phangot ki mabar ka seng ki bo shuan hakaniga Secretariat tang ban appeal tang personal we jing tang ka seng kim ong ba don kumba million ki Bangladeshi ki bala bandrum syaka jalan Meghalaya lang ba citizenship amendment bill pada pas kita concern ya ta jing bridge ka Secretariat kabadi ka public office but kim concern e jing bridge jong ki immigrant ha ka state ujungi te kumbang ong ba nadu bangi rum bande ni semua kemen sirkom ba ni experience ya ka ILP laj bangi rum ha ka Secretariat ba ngi hope lan ni kimi enti ba kanega jing pentrikam ya ka ILP nas Secretariat kan expand syakiwi wi syapro wi ka jela ni support ya government makan ba kan expand ya kanega ILP implementation syapro wi jela ti tai di wi ni kom ba good news lesi ya ka jela hi bro wi but kabenta ka ba jong ka jing kendu jongi ya Deputy Chief Minister bat kumjuru ya Home Minister kelong bandawa ya ki ani ka bante alakam ya ka jing rum kertlep bandawa ya ki ani ka bante alakam ya ka jung yo buhai sinong serta bane permanent settlement jong ita ki bandari ka basyong ni bat ki wi de ki anya dari ki banyada ya ka hok ya ka jing kwa bat lani kita karat and ka interest jong ki indigenous people jong ka jala ni khilahi borokowi gila dawa ni kong ya ka ILP gila pensung thu ya ka government ba lada pinpet tang na ka Meghalaya Safety and Security Act kibriu ka jingbu kandon ha ka tu Meghalaya Safety and Security Act ba wei kalong ba phirung sya ka jala phinomla banrung na pi hapanrung be thik na ka entry point para por phirung na ka entry point pi hapan i ki kot kisla ba phidei unong India
hot ila jumut ba di ban su rely be tangha ka epic no balai menta ubri ubadan epic haka samu la bandi non India citizen no beli ula bandon ke epic ndai la daun sa asam hadin haswa ka khat khandai spa nyokuai bad umdon yang taka lanje islani umdon yang taka ka legacy nadu nan khat khandai spa sam kui nom dei unong asam utu unong asam menta ubomrung ha ken asi ula bandi Indian sen in Mekhlia re unum de Indian sen in Assam mabli ukram sa tu nadu 19 century la ni umdon ni ta family legacy nadu 1951 ti kam don jigmut e bapin insist tang ka epic bapin check tang ka epic la ni ki kat ration ni kita la da phimla ban link be direction kan arsi jingla da ong ba ban klan yang tu ka ak de ban link sha kan arsi khang ban tip udain Indian sen ubah shisha berbuai di kata ada kewei bat kapar pat kalomba la kumbangi kedau na kapor sa kapor ba hai gedon kejing duna jong Mekhlia safety and security act kalomba anda ubri ularung lomba entry point ka sarkar pat kam ai kanu kon ka bapen shisha ba uni ubri ularung ha Mekhlia legally tela da phim ai kanu ka kan jat pass da phim ai kanu kon bat pen sha ba uni ubri ularung sa Mekhlia kat kum ka an bat unle ayu ultrai ayu lano unmi unsa kanu sngi hai unsa tintip kum no kan bau tau bri ularung ha ni ha kan ni chala jong illegal tingi ong balai phim penrung no ya KLP ha ka tu hi ka ba ang ni khmat ai sendon da KLP lade da kanu ka kerteng ka bakimon pan ai reg hapan di pat KLP in spirit nang ubri unrung hunu ngintip kan unrung kasnong kirang pa asnong kin pan ni ta KLP unrung police station ngin pan ni ta KLP kana bang ngintip ba uni ubri ularung sya legally balada umrung legally ngila on sistem kan sa kuwi ya suggestion ka bang nging ai ngong ba mentang ngong balada ubri umrung ha ka jela lingba ka tuga entry point in pin sistem kumno at the most hilak man pen sistem tangah section spa pra IPC tangah ka ba fan aspa la spa dan spa hiu beriu menta uba syongkali ubret e kapastik nakali hamadan sa pan san hajar ka kum ka Mekhlia polis ang ubri unrung kat na bar kan na Bangladesh hang ni en fan aspa andang ya hapi ubri umbret tang plastik lapan Kenya ka Mekhlia polis ang san hajar tiong kum no la dam la pan tam butan san hajar la ni to jat bu la rung bat met bat beriu ba penjobo ang ni tu 10 hajar hajarong bat kum no sa tak si banai kita ada suggestion kita ngila suggest ke government but nakaliang deputy chief minister home minister show lagi bahkan proses ban review ya ka Mekhlia safety and security act ban penrung ya ka LP hak tu ka dan sa proses no bat mi kimilti kumaong ba min sayo iki pa tingi ya kredru ban penrung ka NRC tingi suthu ba kibun hi na yang ki MNA ki bubun hi nak liang ki political parties bubun hi nak liang ki social organisation ki support e NRC ti natrai ke NRC ka di ka wi la si ka bakham jia klo en riwala ka tarung i haban ape ko government bakhan implement ne NRC ha ka jala ka jong ti nolor ki kini hi di apli ki an ki bangila dawab ha bat bangi kmi lenti ba kini ken surlong bat nan chong phi da ka basai hot kandi ka jinge keren ka basu tanat kadi ka jinge keren ka bayo mensim hadu kata lengba kadi ka jinge keren ngi kimi lentiru ba KLP ka laban mi hakini ki banai bat ki sengi ki banwan hari nak liang ka senpat minum la ban su blindly keep a faith in the government minum la ban su ngit bit ya ka ka ba government kan ong ti mangne sekhmat ka ba sarkar kampat penbian kat ba kapat menteri kami KLP ki jinge ki jong no seng bantalasi ki poiwer ki barung hakisnong ki thau bantalasi ki poiwer ki barung kelengam Mekhlia kanang ya peteng bat ngin sange tat nda KLP kala terika kata kadi ke bang kuat ban kan pasai nomor kum bagi inum laban susania yang sarkar mala bun sin ki kerana kumbui ke poi da kumbui ke sudili mereka hari bekerja dulu penunjuk hot ni terelak baru government rekat ba kampat la ban penuhun ta iki agitation do kaseng ki bangla da penang kasni ko da ngan nginang yak